turashimiye Imana Data yadushoboje kuyikorera tukubaka inzu yitwa Yabesi. None Mana kuri uyu munsi yishikire uyihezagire. Turashimiye Imana Data yadushoboje kuyikorera tukubaka inzu yitwa Yabesi. None Mana kuri uyu munsi yishikire uyihezagire. Nkuko Nehemiya yubatse uruzitiro rw'i Yerusalemu amaze kururangiza arasenga ati Uhoraho uze wame wibuka ibi bikorwa by'urukundo nagukoreye. Uzubyibuke uzubimpera umugisha. Ati Uhoraho uze wame wibuka ibi bikorwa by'urukundo nagukoreye. Uzubyibuke uzubimpera umugisha. Niko natwe abakoze kuri iyi nzu tugatanga ibyacu kugira ngo yubakwe. Uzubyibuke uziduhera umugisha. Uzubyibuke uziduhera umugisha. Turashimiye inama yo mu kagari irongowe n'abungere babiri batugiriye inama nziza tukubaka inzu yitwa Yabesi House. None Mana ubahezagire ubahekura ntibazopfe vuba. Turashimiye inama yo mu kagari irongowe n'abungere babiri batugiriye inama nziza tukubaka inzu yitwa Yabesi House. None Mana ubahezagire ubahekura ntibazopfe vuba. Nkuko Nehemiya yubatse uruzitiro rw'i Yerusalemu amaze kururangiza arasenga ati Uhoraho uze wame wibuka ibi bikorwa by'urukundo nagukoreye. Uzubyibuke uzubimpera umugisha. Ati Uhoraho uze wame wibuka ibi bikorwa by'urukundo nagukoreye. Uzubyibuke uzubimpera umugisha. Niko natwe abakoze kuri inzu tugatanga ibyacu kugira
ngo yubakwe uzubyibuke ubiduhera umugisha uzubyibuke ubiduhera umugisha uzubyibuke Mana turagushimiye cyane tumushimiye ko wadushoboje kubakisha none uyu munsi tukaba dukoranijwe n'umunezero ntangere twitanze mu buryo bwinshi twarabumbye amatafari twaramenye amabuye twarayikoreye twitanze mu buryo butandukanye wa Mana we harabitanze bagura amabati harabitanze ku makaro amen harabitanze bagura amarangi uragahezagirwa none tugomba tugusaba ikintu wa Mana umuntu wese yagize icyo akora kuri iyi nzu amen uzubyibuke uzubiduhera umugisha kandi uzaduha iherezo ryiza kugira ngo umuntu wese yagize icyo akora azobihererwa impera mu bwami bwawe amen amen uzubyibuke ubiduhera umugisha ibikorwa byacu Mana we uzubyibuke ubiduhera umugisha